Long sui melelak kai untuk kum kena long kataka kam gajam mi pet kaya mi pet amne kap persa syukur kikano mo sino tak thar tu kali hom pot wanra rite mga ong sawanra la kum tu la sem tayo wanra hi tu mupi kuate. A few moments later. Kapap ya kikano ya bum siam syu apertai kikano kapap bisa kan ta ni om minta tari mi sutok mi syukur pleng kum syukur kata kabrau kon ngam ta ting ding gum no na lor buka pun kon ta samia milek madai gum no karukai karukai mga pade hum kuat je song bakati gabrung mga kwa song bai inete. Opa, ni iya kau cu urus pi. Dah kemtal ada memandri yang kemud dengan ai pulit sisya. Lagi siar berarungut dah balan start hanya ya piru dengan ai lang. Hawara ti pulit sinu sinong yin ya mat long na. Sisya, wajib kop. Yang awan ras sisya. Nah, jai no. Ngaru along kebangan itu ulok kibru namar ba. Unya ulah thok yang ngau syukur yang te mentai ong menai pulit te kasong setengah karai jong une ong kumla Mga te ong hum kualet mga ong ai pulit te beri mga hab meleji ke tak psa ta melera namar bo le pilem na pu mata ong nong ipo pidei sa tau rukai namar bo Kubit inu ang long tik kumbusay kalira. Imbiang ngarkom show malau bunay. Benar mewan. Mau benar film. To pu long bui hau tik korkom karha. Suara isnya kanto. Pet pesa punoi pumata. Ilong tik kum kato kali busay ram na company. Imlak benseu ta company ketan no. Itai long kum company. Te pu kilom kali. Kalau nu smart pesa pu. Wat ailat berau kentang pu. Kemutan kali company. Tepul nu skmat dah sobhan oka imai gaya ka renew kot kesla ka RC gaya ha purakan wat jumlean bun thet kaliram asyan tak asyan geng dah pimlak sopat kawan tan no kaliram